Ke o dumedise mmohi wa television ya Lesotho phirimaneng ya letsatsi la kajeno. Lenaneo lena la tseba ka makala o tla le tsamaisetswa ke nna Nokofahla Bathe. Ha ke tsamaye ke le mong, ke tsamaya le wa mphato wa heso e leng Ntate Maqadika Matsepe. Ena o hlaha lekaleng lane la kgiro le bosebetsi. Imamelle Mosotho wa heso o tlo o ikgoleletse molemo. Ke Maqadika Ntate ka lebitso. Maqadika Matsepe ka hlekile hlalosa ka botlalo. Mo ke sebetsang teng ke tlola ka la kgiro le bosebetsi. Ka ka sta mo tla le yo ke labor and employment. Ke ka mono Ntate ke sebetsa ke le ha di phatlalatso ba le night le tsitsa se sa di phatlalatso sa kana le a ba le jena ke ke wele Ntate ke le bo monyetlo no mpha ngona mo re bele ke dula ke hlalosa hore na le kana leo la kgiro le bosebetsi na le bopeile jwa bolona ba lona ke tle ke bontshe Ntate hore andele sepheo ke se segolo sa tsona go sheba hore go sireletsa ditokelo tsa basebetsi hohle mafapeng a ikemetseng le hona ka go mmuso ha re fitla dintleng tse ka tsa bo matshidiso a basebetsi mathata ba hlaelang mona mesebetsi wa lo tla fumana hore Ntate hlile lekala ka bolona hlile le tse ke ba hlahloba mona batho ba sebetsang teng mona ho hlola le mosebetsi ke mo gona tla go ya gona sebile ba le tlwaetse ka hore ka ke le ka la difeme o hlobo go ba le difeme mane le batho ba le bangata haholo o tla fona ga ngata le go feta hanyane ntse le bona batho ba ntse ba ile ba sebeletswa ke le kana le la haeso ka bangata empa Ntate tla se tse di hlalosa le fapa ka le fapa go na le fapa le itse le shebane le mona le tla fela hore di akaretse fela hore na le kana le lona ka bona na sepheo sa lona ke sefe ke a le wa tlhenyeno Ntate jane ke tle ke fetele ho mafapa a bo bileng le kana le eno la re le mosebetsi jalo ka ke la ka supa ka re la pele ke le la tsamaiso le administration lona le re tsebang go je e hle ke taba tse teng le kana le leng mane mo re tla fumana di office tse ka nya di tšhelete finance legal ena a wele tsa tsa molao le ya kgiro human resources ka le re belana bo procurement jalo le lona le na la haeso le na le tsa ntse le ka di hore ke la information ka nako tse tele impona general le bitsa la public relations ke go ba singa bitsa ka teng go wela mo go lona mo la pere wela le re ke la meralo planning a lona ke tla feta Ntate bele ke tle ke wa ne ka kare ko ona re ke khubu ya le kana le la go le bosebetsi ha re kana ra takala ka le ke la labor department ha re fitla ka mono re tla ba le intse le kana le fapa ke ka go le kana le lona le na le bopeile ka dikarolo tse dintse tse tsanyana hore ke le fapa le lebitsang la le mme ka go lona re na le la bohlahlobi le go sheba ntwa tsa bohlahlobi le ka ke tsa inspections ebe ga ba le taba tse twinke za migrant liaison ke tabeng tsa basebetsi ba ka ntle go naga re sa re Republic of South Africa fela re hle re bua dinaga kaofela mo Basotho ba ka fumanang teng ba sebetsa teng gore ntse re na betsa letsogo go bona ditokelo tsohle tsa bona le basebetsi mo ntse di bolokeile jwale re boele re le teng ke la matsidiso e tlwaetse mo ke workers compensation mo ke boele mo jwale basebetsi ba bona lo go etsa go nnete wa batle ba tshidiswe hohle mo ba leng teng ka ba ka rona ka ntle ona bona le lana hape le o bitsang ba ka etso le bitsa wa tla ke osh a ba le bitsa ka bokhusanyana empa lona ka kotlo ha le bitsa occupational safety and health ke ka mo le ba lona le bitsang ka teng empa tla ne ga o fitla ka tsa ba bua ka ke ba fela ke osh lona ke mpe ke ka golwane supantse le ka re manta le fapa le la labor lona ke ka go le shebane le taba holo tsa tshireletso ya basebetsi bohle mo ba bang teng
dikotsi mesebetsing ya bona hore go bonagale gore mo ba sebetsang teng dibakeng tsohle ba sebetsang go tsona ga ona taba yane ya gore ba tla hlaelwa ke dikotsi o shebe taba tseng tsa gore na ge ka ga etsa mehlala ke lo ka taba tse kang tsa mo di-mine tsena tse ka gara naga le tabe tsona tse kang bo metsi a dihlapi mo tla fumana gore batho ba sebetsang mo rona le ka nako go tšhekwa ditonno go etswang o tla fumana gona le kotsi tse ngata tse ka ba etsang moo ba ka pitwa ke majo ba ka etswa ntho tse ngata tse hleka gore di sentse di beile maphelo a bona tsietsi jale ntho tseno kao fela ke boikarabello ba karolo ene ke re ke ya OSH go bona gore batho bano ba bolokehile dintlheng tse jale ntse le ka tlasa lekala la lefapha lena la labour ntate jale re boele re tlele re tla re ke go qetela ka go lefapha lena la labour yona e leng ene ka gareng ke moo go shebueng go ngodisa mekgatlo ya basebetsi ya ile di-union tsa bona le di-organisation tsa basebetsi naga ka bophara bona ehlile ke le bona gore le ba le taba tseno kao fela di hlopheile hantle di teng ka go lenane re tseba gona ke mekgatlo e mekae ya basebetsi sebakeng sefeng mabitso a yona jalo jalo di-organisation jalo jalo ka go fapana tsa bahiri ka go ba putsanyana di hle bontse fela bitsa Register of Trade Unions and Employment Organizations ke mekgatlo ena ya basebetsi le ya bahiri re tse go bona gore bona re ngodisitse ke tle ke fete ntate ke tle ke kene lefapheng le le ka gore ka lena la haeso ke tle ke bontshe gore ke la nne ke la ka gona ke la Directorate of National Employment Services ke lefapha le teng leno ntate jwale lona mosebetsi o mogolo wa lona le lona o bona gore basebetsi le ba sa sebetseng bohle bo ka ga ke Basotho ba lokelang gore ba sebetsa fela ntse ba sa sebetse le ba sebetsa ka kotlolo re bona gore na le lenane le nna bona re le bokeletse ile gore re tle re tsebe go bona gore na ga re ntse re sebetsa bana ke gola ntate a ke tsaya ke la ka hlalosa tabeng a ke ne ke bolela sepheo sa lekala ke yona ntho ene go bontsha gore tabe nngwe e kgoletse le ne go bontsha gore Basotho ba fumane mesebetsi gore tabe ena ya tlhokana ya mesebetsi re bona gore le yona ra e fenya kapa re thusa gore e bona le tabe e siko jwale ke mo gona re reng ha re bika lefapheng lena le re ke la National Employment Service e le lona ba ka tlo bitsa ka bokhutsanyana ha ba bika tlo go go fela nurse ke ntse ba bua ka lefapha le lona ke le hlile shabaneng haholo le taba eno ya gore re na le lenane le la batho ba sa sebetseng le ba sebetsang le ditsebo tsa bona ka go fapakana bona le ba sa sebetse jalo lona ba na ditsebo dife le bana ba sebetsang ba tshwere ditsebo dife e le ga re ntse re ya re godimo le tlase re thusana le bona re be re tseba gore na re bua ka batho ba mangolo a feng a thuto le ditsebo difeng jalo ka go fapana ga jwale ka go lona ka mo le na le dikarolo le ya pele ke e bitsang Labour Market Information ke yona le sentse ke hlalosa ntate ya gore e hlile mono re le ka go bontsa gore ga go kella dipalopalo tsa batho ba sebetsang le ba sa sebetseng go tla fumana gore o ka ga dintlha dipedi tse kgolo ka mono ka go taba ena re ke National Employment Services e o tla fumana gore e tlwaedile ka go bitswa Employer Services and le Job Seeker Services ke tle ke taba tse kgolo haholo ka go lefapha le tse tlileng gore lekala la haeso ehlile le shebane le tsona gore sebeletseng tsa mohiri lekala le di hlophile hantle le la batho ba batlang mosebetsi le teng lekala la haeso le ya thusa gore batho ba jalo ba tsebe go fumana mesebetsi pele ka ke la ka tšhonta ka ga hona le le re ke la Labour Market Information e hle lona ke sentse ke hlalositseng tatanyana gore ke bana ba go kena dipalopalo tsa batho ba sa sebetseng e ka tshwana le ba sebetsang ka le ho boetse hona le re ke la Employment Promotion mo re ke mo re shebile mo bele re thusa gore
taba tsena tsa kgiro kapa tsa bosebetsi di atleha mo lekala la heso le sebetsa ka matla le teng hobane dintlha tse kgona ka ba le ntlha tse pedi tse hlahang mono tlasa taba eno ya employment promotions o ka ba le taba e bitswang ya registration of skills and job seekers jwale ehlile moo ke moo batho ngodiswang ditsebo tseo ba nang le tsona e ka sitana le ditsebo tseo batho ba nang le tsona le tse ntseng ba sebetsa hore na re tsebe hore na ke ditsebo difeng tse teng ka bongata le tse fokolang ka rona ehlile mo ke taba go belele re tle re kgone ho ba le papiso eno hore ditsebo tse teng mona ka rona ke tse kana le tse fokolang ke tsena e le hore re thusa le tabeng yane ya hore na ha re eletsa mmuso o moholo hore na re na le batho ba bakae ba na le ditsebo tse jwang jwale ka sitana le hona fela matabeng a manane thuto dikolong tse phahameng re tseba hore ho bonahala hore ho ntse ho haella mofuta o itseng manane thutong mme o ka nna fela le kae re entse hore le manane thuto ana mona dikolong tse phahameng haholo a katelle mohlomong a ntseng a fetoha ho latela hore na dipalo tse re nang le tsona mona tsa rona ho haella kae kapa ho ngata kae la fela ke taba e teng jwale ona taba e nngwe ya bobedi jwalo ka ntse ke yona mona ena employment promotion yona re e tlwaelehileng ka ho bitsa ena ya ho canvasa ha se ngwa dipolotiki ho canvasa ke taba e teng ena ho canvasa ena e leng hore ha re se re na le lenane leng la batho re tseba hore na ke batho ba feng ka ditsebo tse jwang tse ka ho fapakana ha bona pele re tseba hore na ha re leka hore ba thuse hore ba fane mesebetsi na jwale re bua le batho ba kapo ditsi tse tshwereng taba tsa tshebetso re bua jwang le bona ho latela bona rona re tshwereng ka sesebeng sa rona ntate jwale tjena fela ke mona hore ehlile re ha canvasa hore ka nnete re na le batho ke bana re thuseng ba fumane mosebetsi e tlebe qetellong ya letsatsi re tla jele re fokoditse tabane ya tlhokalo ya mosebetsi jwale ho na le taba e nngwe hape ka moo hona ka mono le yona e ya boraro e ne re reng ke ya development of self-employment groups mona ke mo e leng hore re leka ho thusa ka bona ho kgothaletsa hore batho ba ithele dihlopha tse tla ba thusa ka taba tsa ho theha mesebetsi mme o tla fumana hore hangata jwalo ka ha ke Lesotho kwana bopaki le yena ntate o tla fumana hore batho ba bomme ke bona batho e ka kareng mohlomong ba batla o ka re ba tsietsing taba tsa tlhokomelo ya mosebetsi ya haholo so hangata ha futanyane o tla fumana hore dihlopha tsena ehlile ka nako e nngwe motho o ka tloa dirella ka hore ke tsa bomme o re sena le tsejwa tse hlileng di phela tse leng hore ba di theile le bomme ke tse hlebile se di re bua tjena di sebile di kgona hore di hire ba bang e dihlopha tse tsa tshebetso jwale hona le engwe hape ya ho qetela ya bone ka mono e bitswang skills transfer yona ke mona mo e leng hore hangata ho fetanyane ke mona mo re buang ka batho ba tswang ka ntle ho naha jwale ba tlile ka rona ka ditsebo tse o tla fana hangata ho fetanyane ha di yo ka rona empa jwale re taba e kgolo mono ke eno ya hore fela ho bonahale hore batho bana ha ba tloha ka mona go ena ba ile ba kena ka rona ditsebo tse tsa bona di fetetse ho Basotho le ho Basotho ba sentse ba kgona ho totoba ka ditsebo tse ba di nkile ho batho ba no tjhe ha ke tsebe na ke re melata ke buang le thata haholo ba ke tla fona ke tlile taba tse di sebetsa haholo ka holo nye jwale tjhe hona le engwe le yona mo ntse le yena yona ke a boitshoriso ke taba ya boitshoriso fela go batho ha ba le ka hare ho tshebetso haholo ha ba ntse ba le batjha ho fane ba na le tabeng ya boitshoriso e tla ile ka go bitse apprenticeship jwale ke o tle ke fetele lefapheng le leng ntate e leng la bone lona ke la sekolo se bitswang Ntlafatso Skills Training Center lefapha le lona le fumaneha mane Mahalisuru le mane Mahalisuru ha ke le tjena ke taba e ileng ya thewa haholo ke a kgona mohlomong ka tshusumetso ka bona hlokomelehile taba e ya hlokahala haholo bo ntateng ba dimmaedi ba ne ba sebetsa ho Afrika Borwa ba bonahala hore ka nnete ho ntse na le mo e leng hore batho bana ba ntse ba hloka hore
ba be taba boitshoriso dithutong tse ding tsa haholo tsa mesebetsi ya matsoho hobane o tla fumana hore sekolo se eno ka ditjho capacity se eno ke santa o tla fumana hore ha re bua tjena sentse se fana ka dithuto mafapheng e kang a le planka carpentry go itse re la la plumbing le la motor mechanics jwale le la mehaho building panel beating sewing and catering ke mafapha re nang le ona mo nna tjena ha re bua jwale nako e nkuwa mo ntate ke dikgwedi tse tharo mme seno se bolela hore ka selemo ga ba le makolwane ka makgatlo a ka ba ama hobane ba fuwa kwetliso ya kgwedi tse tharo ba fete go kene ba bang kgwedi tse tharo mme o tla fumana hore ka selemo ntse re atla go dira le makolwane ka makgatlo ana ka ba 4 ke tle ke se fete ntate ena sekolo jwale ke tle ke kene ho la bohlano lefapha lona ke lena le bitswang ka go ke la Labour Court and Appeal Court ke tabeng tsa makgotla moo pele ke tabeng tsa ntse o tla fumana hore dikgang ba se di le teng haholo pakeng tsa mohiri le basebetsi ha taba di ba thata haholo qetella di fihlile moo hore le di tsebe hore di rarollehe teng di tla qala mane Labour Court ha ntse di hana di tla be di fetele ho le la maiphiletso pele ke taba ya lefapha le teng ka ho lekala le la haeso le leng la le tsamayang le lona ke lena le Basotho ba ka itse le bitsa DDPR mme ka bolele lona ke bolona ka bolele ke Directorate of Dispute Prevention and Resolution DDPR jwale lona yes ntse le dikahlolo lona ntse le dikahlolo tse teng empa o tla fumana hore bona o ile ngwa mantlha mo DDPR ante ke taba e kanya go kena dipaki ya go fela taba ena lona le mo le sa ukana mo le ntsina mo le ntsina le ka ga go lla tsina ya ba fela tsina tsa go sena taba tsa ntse thata tsa ntse ma go le ka re na la le ya court bona bona taba go ya bona ke ya go fela ba bona gore ba thibela dikgohlano sebetsi ke yona thele ba sheba le yona ha go ya le mpa ha ntse di ba thata di ketele tsona se di ile go bona le ka magotleng empa le bona ba ntse ba le ka go le nao le bona ntse ba ka hlola ba ntse ba ke di jalo ba fona gashi le mona re dikgohlano ga di fela mona sentse go bona o molato le mohlomong o ntsana di ka hlo tsene tse tla di ka di arbitration ke ka mo leng ka teng tate ke gola ke tshwuwa le ga ke batla ke ya hlalositse mafapha o hla teng ka mo ka go le kala la haeso ke a le Mmohi wa television ya Lesotho ke a tshepa o ikgoletsetse molemo ho tswa ditabeng tsena tsa lekala la kgiro le bosebetsi mme re hlokometse hore mosebetsi wa bona o ka sehlohong wa mantlha ke ho lwanela ditokelo tsa basebetsi ka jeno lena o so tseba hore na ha o tlwaeka ka re o na le tletlebo ka mohiri wa hao kapo hona le ditaba tse o hlokang ho di tseba o ka atamela ho kae lenaneo lena la tseba ka makala ke lenaneo le reretsweng ho beha Basotho leseding ka ditshebeletso tse fumanehang ka hare ho mafapha a fapaneng a mmuso hangata Basotho ba lla ka hore bosebeletsi ba setjhaba bo leqe kapo bo le sesitheo ho ba thusa ke tokelo ya Mosotho e mong le e mong ho fumana tshebeletso tse nepahetseng sebakeng se nepahetseng morero wa lenaneo lena e ntse e le ho fa Basotho lesedi la ditshebeletso tse fumanehang le ho ba beha leseding ka diphetoho tse ntjha tse teng ka hare ho mmuso le naha ka kakaretso re tla boela re ithuta hape mmohi wa heso hore sepheo se seng se seholo ntse e le hona ho ruta setjhaba na mmuso o bopehile jwang ka ha sena re tla ithuta hore hape se boetse se tla sebediswa ho otla bana ba banyenyana ba ntseng ba hola hore ba tsebe na Lesotho ke naha e sebetsang jwang ho tloha boreneng ho tswa mmusong
Mmohi wa television ya Lesotho, re tla boela re elellwa hore selemong se fetileng sa 2023 mmuso o ile wa ikeletsa ho fokotsa makala ho tloha ho 35 ho ya ho 15. Empa ya re lemong sena ha nako e ntse e ya boela ya ikeletsa makala ho 20. Sepheo sa lenaneo lena e ntse e le hona ho tjhorisa dikelello tsa rona hore re ithute re be re tsebe ditaba tse ntseng di etsahala ka hare ho mmuso. Morero o mong wa lenaneo lena ke hore Basotho ba tsebe thomo ya bona ka makala kapa ka mmuso na di ntse di tsamaya jwang. Morero wa ntshetsopele ka hare ho makala ho fetela ho setjhaba e leng bona baji ba ditshebeletso. Ebile e le karolo ya hore makala a kgutlele tlase setjhabeng ho ikarabella ka mesebetsi e fanwang. Re tla boela re hopola hore mmuso o ikeleditse hore Basotho ba leme re kgutlele temong ka bongata, ebile o boetse o kentse batjha morerong wa hore ba be le mesebetsi ya boqapi e le ho qoba kapa hona ho tloela ho dula hae hore mesebetsi ha eyo. Ho boetse hona le morero o mong ka hare ho lekala la thuto le kwetliso o ntsong o tswela pele e le ho thusa dikgutsana kapa bana ba tswang malapeng a futsanehileng hore ba kgutlele dikolong. Le leng la makala e kang lekala la matla ke takatso ya bona ho bona hore ba anetsa kgokelo ya motlakase le hore o kenelle dibakeng tse hare tseo re reng ha di fihlele ha bonolo ka hare ho naha, e le hore Mosotho e mong le e mong a tle a une molemo tshebedisong ya motlakase. Ha re fetela lekaleng le leng le kang la dikgokahanyo, le lona re tla bona hore le matahane le Lesotho Communications Authority e le ho hatela pele ho ntlafatsa le ho hokela marangrang kgaso ya diyalemoya hohle ka hare ho naha hore ditaba di fihlelle Mosotho e mong le e mong. Re boele re shebe lekala la kgwebo le mesebetsi e menyane, le lona re tla hlokomela hore le disitse dikgwebo e le ho akofisa le hona ho bona hore di a hola ka ho fapana e le ho nyolla moruo wa naha le ho thusa dikgwebo tse nyanyane tse ntseng di thuthuwa hore le tsona di tle di iphumane. Ebe re sheba le lekala lane la meru le ntlafatso, le lona re tla hlokomela hore ke batho ba hatetseng pele haholo hore re baballe tikoloho, re tsebe hore na re baballa mehlape kapa re baballa mobu wa rona jwang hore Lesotho e dule e le Lesotho le bolokehileng. Re tlo fetela karolong ya bobedi ya lenaneo lena mo morero e leng ho kena ka botebo ka hare ho makala e le ho ithuta ka ho fapana hore na makala ao re nang le ona le hona ho utlwa hore na Basotho ba fumana molemo jwang ka hare ho ona. Re boele re rute Basotho ka botebo ba ho fumana dintlha tse pharaletseng ka ditshebeletso tseo ba ka ba di fumanang. Ke tokelo ya rona re le diphala tsa makala ao ka sekgowa ho tlwaelehileng hore ke di-public relations manager ho bona le hona ho disa hore setjhaba se dula se le sehlohlolong ka ditaba, ebile e le ditaba tse ahang tsa nnete, e le ditaba tse nang le tjhabelo pele ho fetola setjhaba ho sisa botleng. Ha ke sa buile hakana mmuhi ke o hopotse fela hore lenaneo lena le hlophilwe ka makala kaofela a mmuso le dikgwebo tse hlahang tlasa mmuso tsane tseo re di tsebang ka hore ke di-parastatal ka thuso ya lekala la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, boqapi, tshebeletso ya mahlale le boqapi hore di hlahelle moyeng. Ka bokgutshwane ditaba tsena kaofela di hlophisitswe tlasa lekala lane leo re reng ke communications hore di fihlelle hohle ka hare ho naha ena ya Lesotho. Ke boele ke le hopotse hape hore ka lebitso ke Nokufa Hlabathe ke hlaha lekaleng lona lena la dikgokahano. Ha re kopaneng hape bekeng e tlang le bomphato wa heso ba thusanang morerong ona wa tshebeletso ena ya hore ditaba di anele setjhaba. Haebe boroko bo monate dikgomo.